دمه و باش بیتم بارزان خوشحالم که برنامه که تایبت دا به هلکفتا سرهلدانا پیروز دیت خدمت هوایم بارز دابم بارزان نها عمل آکری نجبر کو آکری ایکم چریسکا سرهلدانا دورا بادنان جوی باجر فراگر دست بگیریه جبوی چنده و پتر آشنابون هر دیسان بجداریا تخوچنین جدا جداین و باجری سرهلدانا پیروزا سالان و توی که داو دیسان او پلان و استراتیجین هاتین دانان جبو سرگرتنا سرهلدانه امرابوین پیوانداریا چند بارزان کار همویان جی بجداریا که کارا دوی سرهلدانه ده بویه جوانا جی بارس عبدالله عیسی و هرواسا ماموستا آزاد دارتاش و دیسان ماموستا سعید بارانی ماموستا هنگل قراتن و سپاس بو دلیوی و آماده بونه ها بیل مده باز مش قراتن سرچ ماموستا آزاد هگر دست بی کی اش جنابت دست بی کم و بحث کم تو کو تاک کس بجداریات یا دست بی کی چه بود سرهلدانا باجری آکری دا سپاس بو و برای پیروزبای و آراستای توا گل کردستان و هی دارم افسر هلدانه جه باوری و متمانوان بیتن چونکه راستی سرهلدان یا غاپرین و چرخانه که مزم بود جباک کردی کفتی و یکیش هجاندن مزم بود و بکارم بیجم دیرو که گل کردستان تایبت به پاچه دا برف کناغه کدی کفت هلبت بری سرهلدانه او هلو مرج ین پیتبی چه هلو مرج خویی یان ید بابتی باورا من ین برهل بمون تو سرهلدان کردستان و تبای عراق سرهل بدتن نمازه پشتی او شرط ویران کار و ریسکن صدام دکتاتور کرین و او ظلم و زورداریا بسری ملت کرد تایبت و ملت عراق بگشتی اینای و او شکستنا مزنا بلشکری کفتی پشتی شر رزگار کرنا کویتی اما همو افهلو مرجع برهف بون و او در فتگهی بو که سرهلدانه که یا سرانسری درست ببیدن بله باورا من ایک المرجع هر سرکی و اف سرهلدانه سرهلدانه شای دست کفتت با سر ببیتن او بو که مالا کردی ها تا ریخستن پشتی برای کردستانی ها تیب تکینان اف فاکتری خویی اتناب بزاف رزگاری خوازا گل کردستان دا برهف بود دیسان او هلو مرجن پیتبی جی اید بابتی جی دیسانین برهف بود بله ما وکو گنجت وی سردمی دا در فتکت گریان دلیوکت گریان که در برینه که آزادانه دیر و بوچون خوب بکن و هر وها دیج رژیم که دا کار و ستمکار که چه نما بوی رژیم بسری ملت کرد نینایو بینگا باوی دیماهی کش اگر اف شرک هنداوی دوی نبا باور آمد بینگا باوی هر مزون و چارنی بیساس او بو که ملت کرد ملت که نهیلی تناف عراق دپنا به ملت کرد لو ما جیما مینا چندین هزارها گنجن کردستان خوب برهف کرو پشکداری به سرهلدان دا کرد بله 12 آدار پروژدی دامن روژا که گلکا دیرکی بود جیانا من دا اگر همو تشتگید پیشمان به جیانا خدا بله پشکداری خود و سرهلدانه دا پیشمان نیمه بله ما مستان بیشین دم و دست سرهلدانه کرین چه آستان یک کدن برسنگی و حتی کنشیان به سرهلدانه آرمانج بگهینه باید که ایک آستان گید که هر سرکیت ناف هر سرهلدانه که را پرینه که دا او تو باوریه بو خلکی درست بکنه که پشکداریه اتنا به پروسه دا بکنه چون که باوری گلگا گرنگه چون خلک نشیتن ریسکی بکتن مغامره بکتن بلکه پیتبیب او هلو مرج ایکل اوانه بو که او باوریه مال وان بری و قناغه دا چند کارت هشیار کرنه کرن که خلک پرانیا خلکی تیدا بشکدار بیتن و از باورم لاوازبینا لشکری صدامی و نبونا معنویات النکبی لشکری همه او آستان جم خلق سر هل دایر لادان و نهیدان بله لا ماش بجم نهاجی ما پیتی بیا پنده های کجا رکادی که وی باوریه نابرا خلقی و هزین سیاسی دا درست بگن چون که با هر پروسه که چاکسازیه بید یا پروسه که راپرینه بید شوراشک بیدن و چرخانک بیدن دیرو که دا
پێتیە ئەف باوەریت نابینە کومێ جوواکی دا دروست بله ببیت. مامۆستا بێژین پشتی سەرهەڵدانێ بێژین ناف ماڵە کوردی تا چ شێوە هاتە ڕێکخستن یان ژکوان بێژین ئەو دەست کەفتێت سەرهەڵدانێ دەست ملەتی کورد بە هاتین وەکیلیەک و لانین سیاسی هەمی ببنە ئێک کۆم و ئێک دەنگ باوەڕە من ئەگەر پرسیارەکە وەکو تا بەری تو جەنابەتت بێژیتن دەستگەیەکی چاپ و بەڵاوکردنی بەرتانی ناوێ دەستگەیە کۆما پرێس برێتش ئەوی دەستگای پرسیارێک ئاراستەی دەه نویسکارێت عرب کرد یەک عێراقی کرد کە پشتی پرۆسا ڕزگارکردنا عێراق 2003 عێراق پشتی 100 ساڵی دیگە چاوە دەبینی جەنابێ کتێبێک هەبە هەموو کۆم کرد کتێبێکی داناوێ عێراق و 100 ئەف پرسیارە هەنکۆمە وان نویسکارات تێدا بەشدار کرد دیدێت خۆ دیارکردن کە دێ پشتی سەرهەڵدانێ پشتی بێ ڕزگارکردنا عێراقی هات داگیرکردنا عێراقی و ڕزگارکردنەوەی و پێکینانا ڕژێمێکی پشتی دیکتاتوریەتی دێ چ لێتن ئەگەر ئەف پرسیارە ئاراستە من هات باکردن ڕۆژا سەرهەڵدانێ کە تو چت بینی پشتی 30 ساڵێ دیکە کە ئەف سەرهەڵدان چن هەلبەتدا gelek tiştê niha heyn da mirov şêt bêjidin belê hindek tiştî şêt heyn temen kêmokasî şêt heyn em neşoyne cêbecê bikeyn dîda min hêzê siyasiyet Kurdistanî çûn taybet û civakê Kurdistanî geştî negeş bû wê hesta demokratî kulcem durist bibitin şêt vê prosesa hoya mezin rê bibetin. Lewa çendîn astang, çendîn şikestin, çendîn sernişîbî û ser evrazî xwe vedîtin. Belê ya giring ew bû yani ev min milanê û navbera partê siyasî da bi halê kir ku ev çendîn diyardêt negatif gel vê serhevdanê serhev bidin. Ke me çi cara el vê baweriye nebûn ku ev diyarde serhev bidin. Bes bawera min çunku me hesta wehya demokratî cem takê Kurd û cem giştî ya lawaz bû û ew ezmûna demokratî me nedît bû me nav komelgahê xwe da nedît bû lewa em di hemvî şîvan astanga bûn. Bawera min niha jî derfeta mayê ew astang û çendîn tiştê mezin yet hatîne dest vê xistin çûnke hebûna Kurda berî serhevdanê me tirsiye dabû. Niha mesela bajarekî wekû Akirê ev em lêrê deyne til Akirê hema geriya baye te deh sê nivîskarê Kurdîzan nedîtin. Niha sedan telkê Kurdîzan heye kitêbxana Kurdiya dewlemend bibî helbezvan û çîroknivîs û rexnegir û heta romanivîsî şê dî bajara dik. Ev hemû berhemê wê serhevdanê ne. Ew berhemekê itlianê kiltûrî be eger ez serbaxan dişên bêjim ku pêngavê gelekî baş avêtin niha zimanê Kurdî rêzbenda zimanê cîhaniyet saxlem daye û ev beramberên de jî çendîn diyardêt negatif hebûn. Dîda min ev milmilyana hezbî nebûna hesta demokratî wiha kir ku em ev diyarde durist bin. Niha jî ew derfeta hey me careka dîke ku ev hewl bidin bi seredêreka demokrasanet gelê ku dibikeyn û rêzgirtina hizra hember hebîtin û bawerî gorîna desthilatê û aştiyane hebîtin ev hemû dibne û şerweriya yasa bît ev hemû dibne hende ku erkên qonaxa duê ya serhevdanê em dibecê bikin. بله دست خوش مامۆستا مامۆستا عەبدوڵای گەرز بێمە لایە جەنابێت te و بەحث شوان ئارمانجا بکەنیەک و سەرهەڵدان پێ سەرهەڵدایی çi armancek bû yan jî çi tiştek bû wel wekîlî ku hîn serhildanê bikin û tu wekû êk ji wan kesên beşdariyeka kara te serhildanê de heye. destpêkê em pîrûz boyel teva xelkê Kurdistanê dikeyn û taybetî xelkê şarê Akirê û badînan bo vê roja pîrûz ke roja serhildanê rastî ev de destkeftêt ku wel vî milleteyekî ku vê serhildanê bikin ظلم و زورداریا حزب بعض بو سرکوبکردنا وی ملتی بو گلگ رأیت آزاد و جدا نتلا چه رأیت آزاد هبنو چه بیت همی خلق تپسر با و بحثی با و جر دست حالاتا حزب بعض دا با گلگ ظلم و زورداری ملتی ما تکرن و ملتی ما که صدها سال خبات تکر بو روژا که وکی روژا سرهلدانه و
آزادی بجین راستی بله. ما مستا احتمال. بیشین کو پشتی 30 سال سر هلدانا کردستان دا در باز بوین چه آرمانجک وان 30 سال دا دست گله کرد کردیه یعنی اگر آرمانج ما من چه آرمانجک ما کو گله کرد کارش بود کردن آرمانجد گلک آرمانجد باشه دست گله کرد کفتین سیدا آزادی بحثی گلک آرمانجا کرد و آرمانجیت ماین یعنی راستی یا آرمانجت مایی گذران خلک کردستان خوشتر لبکن و بارودوخ کردستان خوشتر لبکن و رأی آزاد و باشتر هبیتو بارودوخ وی ملتی بیتا گورین یعنی رأی آزاد و دموکراتیت و سید آزادی بحثی و گلک تشتاکر که بله گورینا دست حالات شیوهی که دموکراتی او تشتا زود باشن بو قناغ دهاتی و گذران خلک کردستانش خوشتر لبکن بله اول زود بله ما مستا هم بیشین کوت بیروریا سرهلدان دا چه تشتکش هجیه بو خلک کرد بهیده گرنه یعنی چه بو هاتیه گرن یعنی اگر وی سرهلدان دا چه مایه بو خلک کردستان بهیده گرن شمیل آنام و خودش همیلانه و تشتید باشد هاتیه کرن بس گلکش تشتید مای بله یعنی تشتید مای بو وی ملتی چند بیته کرن هر کیمه بله هر کیمه را چون که وی ملتی گلک ظلم و ستما دیتی دست رژیما بعض دا بله. و اف سرهلدانه وی ملتی چیوه که عام یه بجداری سرهلدانه بود بله هرچی بو بیته کرن هر کیمه بود بله. ملتی بله دست خوش ما مستا سعید بارانی ایک شوان کسین کو بجداری که کارات سرهلدانا دورا بردارش دهی ام بحث دورا بردارش که کوام بیشین چه شیوکی وکو سرهلدان لوری سرهلدایو رولتا وکو تاکه کست سرهلدانا بردارش دا چه بوید سپاس و پیروزبایی بو گلی کردستان دکم خلک کردستان دکم سر او سرهلدانه 30 سال پیش استا او زنجیرک سرهلدان چه بو لس رانیا تو سلیمانی چه هولیر نزدیکترین خال بو هولیر بردارش و آکری بو بله امش پیش گنجکی زۆر دە 15-20 خۆ ئامادەکردنەک بوو ئەوەش لەبەن هەندە خاڵ پێشتر بێنیستیمان ئەو سەر هەڵدانی شعبانی لە باشووری عێراق ئەوە خاڵێکی گرنگ بوو ورەی خەڵکی مەی زیاد کرد دوو پێشتر لە هەموو لە ئیشی لەشکری ما کرد بوو لە لەشکری شارەزایکی باشمان هەبوو یەک لە بیرمەندێکی گۆم لێ بوو گوتێ لە زمانجێ دوو بوو گوتێ کورد سەرهەڵدانێن دەکەن 90% خاکی خۆ ڕزگار دەکەن ئەوەش بوو مۆراڵێکی وەکە بۆ ئەوەی بتوانین و پرۆپاگندەی ڕاگەاندنەکانی بەرەی کوردستانیش زۆر گرنگ بوو ئەوانە وای دەکرد زیاتر خۆ ئامادەکردنەک بێت و ڕێک بێخێت و وەزعەکەش خوێندنەوەکمان بۆ وەزعەکەی کرد بابەتیانە بوو دەرفەتێک بەردەڕەش دەوروبەری هاریکاری کرد تقریباً چەند نێزیکەی سەعاتێک لە پێش ئاکرێ سەری هەڵدا و گەیشتە ئاکرێت و ئاکرێت پێکەوە چونکە ئەو کاتە بەردەڕش سەر بە ئاکرێ بوو ئەو بۆ دەواازێکی ڕاپەڕینی بادینان مامۆستا سعید ئەکەن بەحث هەندێک بکەن کۆ ئەو خەلکی بەشداری سەرهەڵدانی داکری بەردەڕاش بێژین چه شێوە بوو یانژی چەند دڵخۆش بوون و بەشداریت سەرهەڵدانێدا بکەن ئەو لەگە تەقەیە وەری کرێ خەڵکە هەموو ڕژانە سەرجادەی دەستگای بەعسیان و دەستگای ئەمنێش گەلک زۆر نەبوون وەکو ئاکرێ زووتر کۆنتڕۆلاتەکردن سعات 7:30 ئەو دەستگانە هەموو کۆنتڕۆلکردن لە دەوروبەری بەردەڕەشی هەڵمەتێکی زۆر هاتە ناو بەردەڕەشی بۆ ئازادیەک دڵخۆشیێک لۆ خەڵکێکێ کە چەندەها ساڵە دڵپەنجی و سەتم و شتانە حتا وای لە خەڵکێکی کرد دڵخۆش بە و ڕۆژە خەڵک لە کەیفە نایزانی چی بکات شتێکی خۆش بوو مامۆستا ئازاد ئەگەن بین بەحث لوان استراتیجی و پلانên beriya serhildanê bikin wef stratîjî û planê Yekîtiya Niştimanî Kurdistanê hatine darêştin çend biryanareka wê re qane bû ku beriya serhildanê planeka hosa bête darêştin ku miletê Kurd giştî ji bin zilm û sitema hizba behs bêde من برین هاش بحث کرد که اینا برای کردستانی رول همه احزاب کردستانی و یکیتی نشتیمانی کردستانی و حزب دیت کردستانی بگشتی پارتی دموکراتی کردستان روله که کارا و گرنگ هبو که اب خلکه وره وان برز ببیتن و او باوری درست بیدن که پشتگداری اتناف
به سرهلدان دبکن البته ازگن دنگ گلی کردستان و ازگن دی رولا که گله که گرنگ دید که هوشیاری بدن خلکی بانگوازی ها بدن روزانه ما دیفچون دیوان ازگاد کرد چون او امراض سرکی بون که خلکو اف دست حالا پارتن سیاسی دی تفگر روزگار یا خوزگل کردستان دا گنه هفت اوان اف استراتژی هاتی ندارن و اف پلان هاتی ندارن از باور کم پشکداری ها خلکی بشیوه که وی کارا و اکتیو حتی پارت سیاسی کردستانی دی وی باوری دانه بون که 16 روزادا حتی چای حملین بهتر رزگار کردن. ما مستعم بیشین لان سیاسی پشتی بورینا 30 سال سرهلدانه چه پیتویه و طایبه جی ام بیشین ایکت اجتماعی کردستان چه سر پیتویه کو ملت کرد گشتی بگردن؟ ایکت اجتماعی کردستان و کو هزکا سیاسی ها کارا و پشتدار حکمت دا و پیتویه رول خوی ببینیتن و قلب هر سیلانت پشتدار به حکمت دا رول خوب ببینن به پروسا چاکسازیه اول کردستان تیتره و برن بگین آرمانجت خود چون که براستی اف قیرانت دارایی اول کردستان درزبین و برزبونا رجاء هجاریت کردستان دا اول خالق هم مترسی داره پیتویه بیتا چاره سر کرن دیده من وکو اگر استراتژی که سرهلدان استراتژی تا بیت ایکل و استراتژی تا که سقامگیری که جباکی کردستان دیگر کرد و مانینا دادگیر کران دامو دزگه رژیم ارکی ایکیه بقام ارکی دویه اما که سقامگیری که جباکی درست بکی دادپریوری که جباکی درست بکی اکسانی هبیتن سروریا یاسای هبیتن اما همو ارکن سروان پارت سیاسی اوین پشکدار حکمت هرما کردستان بله خالق از گرنگ و پیتیبیت ارکت خود جبه بکن و ات آسته وی بر پرسیارت دابن چون که دیروک رحمه کسی دانا بتن اما ارکت دیروکینه و هر کسی که ارکت هر لانک حتی تا که کسی ارکت خود جبه نکد باور کم دکبیتا همبر مترسیت گلک ماست بله ما مستعم بیشین اف آرمانجن سرهلدانش بهات که کرم تانو که پشتی بوری ناستی سالات چه آرمانجک مایه کلان سیاسی و سرکردن کرداب گشتی کارش بکن گلک ارکت مان پیتیوی جب کن چون که هر گاوا ما بحث رجما بعث کر بابو نمونه ایکلوان نمونه دیشن بجمته دا بیشین ما 4500 گندت ما رجما بحثت ویران کن بله باشه الوان 30 ساله دا الوان 4500 گندم ما چند هزار گند آبادان کرینه چند ماینه بله چند امشاینه بنیاد تحتی جرخانه آبوریا کردستان بهز بکن چند شاینه پیتی گرینگی به پروسا چاندنه بدن چند امشاینه که آسایش خویا نتوی بپارزین چند امشاینه آسایش خویا غذایی هم پارزین اما همو ارکن از باورم پلانت و پیرو و پروگرامت همو پارت سیاسی دا افخاله هین و اتحاتی نبحث کرن چوا دیتو جواتی که دموکراسی آبا که دیتو تو شی تعددیت که بی ولاتای دا پیدا که چوا دی شی ریزگرتن هبیتن چوا دی شی دنگدان خلق بشیوه که آزاد نبدد اما همو نبان پیرو و پروگرام و استراتیجیت را پرین دا هبونه و پیتویه اف دیاردت گندالیه و دیاردت زیده رویه اوید ناف کردستان ده هین بیتیبی اوه نبینه چاره سر کرن اوه ایکل قناغا دوی سرهدان امروب دشد ناف بنیتن باشترین در فتش اوه کل سالیا دا راپرین دا ام بیرا کل وان استراتیجیت و وان آرمانجا وان نقشه هات یادانان که کردستان آینده دیا چا بیتن ام دشین سر بان خالا را وستینو و چاره سر بانت کن یا گرنگ او ابرو
عراق گشتیات قیرانک دا قیرانک سیاسی قیرانک آبوری بله هزت سیاسیت کردی افرو جارک دیگه پیتیوی بنده کب ایک گوتا تکلی بان پروژک دون او دست کفتن سرهلدانه و خباتا گل کردستان دست بینای وان 100 سال بیچوی دا و 30 سال ترابرین دا اول بغداد مترسیه دا پیتیوی کار بیتا کرن جوی پاراستن وان دست کفتا و بطرف شین دست کفت ماستر دستین حتی بگینا ما فهنده که ام کرد ما به خوی چاره نیست دست خود دست نشان بده. دست خوش مامستا عبدالله عیسی اگر ام بحث وفاداری تاکی کرد که این بو سرهلدان ام بجین اف وفاداری چند برهم آزادیه؟ والله سید وفاداری تاکی کرد بو سرهلدان راستی وفاداری که زور مهم بو یا گرنگ بو زور تاکی کرد زور وفادار بو برانبری به قضیه و به سرهلدان کردی. بله. راستی او وفاداری تاکی کرد بوی قضیه وفاداری که زورا گرینگ و مهم بو بلام برانبری وفاداریه هشتا او همی وفاداری که او ملت بورا بو او سرهلدان کری او برانبری بنات یجب بله ما مستا بوچوناتا چل سر لان سیاسی طایبه جیگت شماری کورسانیا پیتویه کوفان دست کردن سرهلدان بپارزی تو دیسانجی پتر کار بکتن کو پتر ملت کرد گشای خوبه ببینیدن راستی یا سر یکتی اجتماعی کردستان و احزاب سیاسی کردستان او مطمئنا خلکی دست ندن بله مطمئنا خلکی یعنی و قیرانت آبوری دا و قیرانت سیاسی دا خلکی ما راستی وکی بیشن به مطمئنه اکالالی درست بوی بله به مطمئنه اکال درست بوی و قیرانات دا و قیرانت آبوری و سیاسی دا لیک نیزیک بونا احزاب سیاسی کردستانه و چاره سرکرنا و قیرانت آبوری مطمئنا خلکی ده پتر دست بینن راستی چند کو وی اف قیرانا وی گاوه خلکی ما مطمئنه هند بینیه که قیرانه که حقیقی بیتو یا بنچینه ما مستد چه بهتا کرن دا کجا رکادی باورین دفت که کرد پیدا ببیتن اف چاره سر بوا قیرانا بینه کرن چه بهتا کرن چل شلای لان سیاسی و بهتا کرن دا کجا رکادی باوریا تا که کرد اف لان سیاسی بیت لیک نیزیک ببنه و جا رکادی بو و چاره سرکرنا و کشت آبوری و نهلان و گندلیت وگاوه نهلان گندلیا بنچینه‌ای و نه گندلیت سر هندک وکیل بیژن سر رواتب و تشتت کسکویتی یا گندلیت راه و ریشه و بیته بله ما مستم ام بحث بکن بچوناته چه آرمانجا که سرهلدان مایه کد دست خلکی هرما کردستان نگری بیدن آرمانجا سرهلدانه بله خدا آرمانجا سرهلدانه زیاتر خدمت و خدمتاوی خلکی یا مای راستی یعنی بله. هم وکی شارکی وکی آکره بیشین کچبونه هات بیتکرن نخیر تشت زوره هات یکرن بله وکی پیویست نیه بله یعنی پروژه وکی پیویست نیه رژه بطالیه بگاوه یا زوره یعنی اف تشتت هوت یا رژه بطالیه نمینیتن وضع آبوری خلکی خوش بیتن پروژه خدمت گذاری هبن ناو باجر وکی جایی که وکی آکره وگاوه پروژه خدمت گذاری زور که من چاو باجردیت کردستان بله ما مستا سعید بارانی هم بیشین الدوره بردارش چه خدمتک بوی دوره هاتیه کرن پشتی 30 سالن سرهلدان الدوره بردارش تو بیش خدمت نهاتیه کرین هاتیه کرین بس کم کرتیشی زوره یک لوانه مثلا بیشم شرقانه آبوری هبید آبوری که آزاد هبید در صلاتی که سیاسی آزاد دیتا برقرار هبونی آزادی در برین هبونی کمالگای مدنی هبونی استاندار کردنی دامو دزگی میری اوانه هموی یعنی هبونی روشنامه آزاد انا هموی دبتا هوی کمالگای که لگل کمالگای جهانی بگینه کمالگای کی جهانی استو آبوری حتما هموی بکار هینانه بکار بردنی آبوری وکو آوایه که چاکی لسر بنای کی بوشایتی بویا حکومت کردی دبی پلان با پشمو مثلا آوادن کردن گندان با پشتوکالا گشت و گذاره بنامایی که پیش سازی دامزرین اوانه همو لخدمت گذاری نتنه مثلا
دیاردە بێکاری دیاردە بێکاری وای لە خەڵکێکی کردێ بێ ئومێدی لە مابێنێ دەسەڵات و خەڵکێک پەیدا بێ دەبێ حکوومەت ئاورێک لەم شتە بداتەوە ینی وەکو مەثەن دەسەڵاتەکانی لەسەرەوە شۆر بکاتەوە خوارێ هەتا بنەوە کۆمەلگەی مەدەنی کۆمەلگەی چاودێکەری چاودێری ئەو وەزعی دەکەن دەبی کۆمەلگەی مەش وەکو کۆمەڵگەکانی پێشکەفتی هەنگاوی باش بنێت و زۆریشی دەوێت کەمە کریایە بە زۆریشی دەوێت مەسەن بۆ نمونە لە هەموو پارچەکانی دی مەسەرەن دەلێ گیا لە جێ ئاسێ دەمینێت چیا پشتەوانی کووردا بەڵام ئێستا چیا پشتەوانی کووردە ڕاستە دەبی ئەمەسەر ئەمە زمان و کەلتور بێتە پاراستن بێتە پێشخستن ئەمە ئەوەمانیش نییە لایەنە ڕۆشنبیریە لایەنە زمانە کەلتورە ئەوانە بێتە پاراستن چکمانەوەی ملەتێک بەمانەوەی بە زمان و کەلتوریتی مامۆستا ئازاد گوتناتە ji bo lanên siyasiyên Kurdistanê bigiştî çi ye ji bo çendê ku ev destkeftên serhildanê bihêne parastin پەیامێ من بۆ تەف پارتێ سیاسی کوردستانیە تایبەت ئەوێت پشکدار بێ حکومەتێدا بەێ و هەتا لەوانێ ئۆپۆزیسیۆنێکی خەلکی بەری سەرهەلدانێ و ساڵێتێکێ سەردانێ دابش بۆ سەروان پارتێ سیاسی و هەما باوەریەکان محکەم وان پارتێ سیاسی هەبوو بجە هەرێکە بدید بووچوونێک بوو لێ ئاشکرا دibêjim niha ev baweriye ya beref lawazbûnê çîtin ev e xaleka me tirsidar e ku dema bawerî bêumêdî peyda bêtin mabena partên siyasî û xelkî ev e dibîte derzek dê dirûzbîrina wan da ev derze dê lanê dagîrkerên Kurdistanê dijminên Kurdistanê lanên tuntraw vêca çi tuntrawê aynî bin yanî nasyonalistî bin dê mifayz vê derfetê bînin û dê hewlden kart nav vê derzê da bikin. Rastî wan pêtiviye careka dike me hema pêtivî bin dê hey em pêdaçûnên ser kar û çalakiyet xwe da bikin kêm û kasiyet xwe vebibînin ez bêjim kêm û kasiye hemayê destnîşan kirîn pêtivî pêndêne ku bêne çareser kirin me çi alternatîv bedîl bi van partê siyasî bawer nakem hebin neneha û ayîndekê nîzik daş ev alternatîv ve ev bedîle durist nebû ew durist nabîtî zehmet heta durist bîtin madem te alternatîv niye durist bît alternatîvekê demokrasîtir me besta min ku durist bibîtin etnaf komelgehê me zehmet vebibînin bija lewa bêjmete bêjim ku dê lanên totra û mifayl vê derzî wergirin pêtiviye vê van kêmokasiya çareser bikin van diyardêt ne saxlem û gendeliyê û bêkariyê û evane hema nav bibin heta şên civakekê sekandî rabikin aştiya civakî parastina aştiya civakî erkê van partê siyasiye û pêtiviye pê erkê rabin بله مامۆستا دەست خۆش بن ji ber ku demê me yê beref dumayê ve çitin ez gotina cenabê te ya dumayê bizanim سپاس جارeka dîke spasiya we û spasiya teva gel pîrûz bayat arastayê teva gelê Kurdistanê kem û hîvîdarim û rojek bêtin hemû armancê serheldanê û ew deverê veqetiya jî bêne rizgarkirin û kiyanekê Kurdiyê seqamgîr û demokrasî û erateka konfederalî da bijîn û bikarîn hevra ayîndekê geş girintî bikin. dest xweş mamosta mamosta Abdullah İsa eger gotina te ya dumayê bizanim Allah pîrozbay teva xelkê Kurdistanê tên bû vê roja wa pîroz roja serhildanê û hîvîdarîn înşallah barûd û berev başî biçît û nehêrana gendeliyê û çê diristkirineva mitmanê di beyna hawelatî û حکومەتی و حزابی سیاسی دا و دست خۆش مامۆستا سعید بارانی ئەگەر گوتنا تا دوماهەیە بزانم وماغدانێ ئەوە ئارمانجەمە دەسەڵاتێکی عەقڵانی ڕەشید بگەڕێتەوە ئاش بتەوە لەگەم گەلێ و دوو دام و دەستگەمان بە موەسسات بکات و موەسسە خزمەتێک گەل دەکات بە تاکە شەخسی ناشتەڕێەوە و ئابوووریەکی باشی سربەخۆ دەبێتە ئابوووریەکی سیاسی سربەخۆ ینی ئارمانجێ دوورخایان پلانی دوورخایانی دابڕێژن کن ئەم ملەت پێویستی بەو
سەقامگیریە پێویستی بۆ سەقامگیری ئابووری و کۆمەڵایەتی و سیاسی و فکریە. بله مامۆستا ئازاددارتاش هەر دیسان مامۆستا سعید بارانی و هەروەسان مامۆستا عەبدوڵعیسا زۆر سپاس بۆ ئامادەبوونەوە و vێدەلیێ زۆر سپاس. بەڵێ بەرزان هیوێمە ئەوە کومەشیا بیتن بانک خولەکەین کێمدا مەشە بکەن خزمەتە هەوایان بارێز بکەین شاد و بەختەوەر بن.